Jua-jua man bandu kam kerina ngawan perpulungan ijapa pekam ringan. Ibas paksa enda jumpa ka kita ibas perpulungan jabu-jabunta. Makana guna menakan perpulungan jabu-jabunta enda ras kita rende ibas kitab dendenta nomor 424 ayat si pemenang. Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton, opelenga si dengkehken kata di bata, mari ras kita ertoto kita. Tuhan di bata Bapa kami siringan ibas kini rajan surga. Simpar kelenga tendu ialoken kami, ibas gelar anak ndu Yesus Kristus Tuhan kami. Singgit ngasamken kesahna, guna keselamatan kami. Bujur Tuhan ibas kekelengendu, silabo kami sekala pengasup ersimulih, nangdangi kai si enggo ibahan due. Ibas paksa enda o Tuhan, ersikap kami kerina anak-anak ndu, guna dengkehken kerna katandu. Pelimbaruindu gegah kemahandu, rikut peras pemetah kemahandu. Gelahna ibas kuasandu, pemetah dengan pentar kemahandu guna nuriken kerna kebenarandu. Bagai pe perpulungandu singgo sikap guna dengkeh kensa. Pakaikan kam ia Tuhan, perlengkapi kam ia selalu gegah kuasa kesandu si badia. Gelah banci pe i antusina erti katandu dengan pe terdilau pusuhna guna geluh ibas katandu ras make kenca tep wari. Ibas ian dalani wari-wari si enggo ipercaya kenduman bana. Ngaku kami Tuhan melala kal salah lepak siniban kami. Sirban caceda pusuhndu bagai pe teman kami manusia. Alemindu kal kami Tuhan maka ula teralang pasu-pasu si atendu ibrei kenduman kami. Terpuji kam Tuhan rasa lalap, serasa lalap sebab Kristus Yesus Tuhan ras juru selamat kami. Ibas gelarndu kami ertoto ras ngatakan bujur. Amin. Senina ras turang si ikelengi Tuhan. Mari ras-ras kita ngoge kitab Kejadian bindu 2 ayat 10 sehkubas ayat 10 telu. Isina nina bagenda. I Eden lit sadalau belin. Janah ipalerina peken kenca ngepari Eden laundai erbelah 4. Si pemena pisun gelarna maler engkeleweti negeri Hawila. Ijelit emas si merim-merim ras batu permata si meherga. Si peduaken gihon gelarna maler engkeleweti negeri Kus, si peteluken Tigris, maler arah timur negeri Asyur, janah si peempatken Efrat, sejendama pengogenta. Senina ras turang si ikelengi Tuhan, ibas minggu enda temanta emekapken lau maler.
Janah enda umputenna kubas hari air sedunia. Si irayakan ibas tanggal 22 Maret. Ibas tahun enda. Ibas tahun enda genep 20 siwah tahun hari air sedunia enda irayakan. Mungkin mama ngateta, engkai maka iperingeti perayaan hari air sedoni. Enda empersingeti kita kerina, gelahna kita tetap memperdiateken lau bersih si maler, sehkal kepeken regana. Subuh guna kegeluhenta, ibas keluarganta, bagai pe nangdangi rubia-rubia, rikut pe rasinuan-sinuan. Pernah ngay nanamindu irumahdu mesra jumpa lau bersih. Kai mekapdu si terjadi, adila kita jumpa lau bersih, tentu kugapa pelatih siakap. Kai mekapdu si terjadi mandaging kulanta, banci ngepe kita alergi, entah pe kena penakit, kugaka adi si konsumsi lau la bersih, enda tentu banci melala empeturah berbagai-bagai penyakit. Lah pedah lebih daging kulanta, sinuan-sinuan nepe, dikune la iberikan lau si bersih, bagai perubia-rubia, la iberikan lau si bersih man bana, banci nge, ia sakit, bagai pe, banci mati. Makana kuga dagi kita ngkelengi lau bersih silit ibas lingkungan ta, entah ibas rumah ta, mungkin ibas kutanta, la mesra jumpa kita lau bersih. Makana mon mawon perban la pernah sinanami jumpa lau bersih merga ergana, ngope demba entah ember, entah na adi ikuta lit tapin kuta, ipetur ngetetap ngeluh lau neseh mambur riba-iba. Lalit isepe si tersuruh ukurna guna matikan sa. Ipelepas bagi saja. Mungkin pe ibas rumah ta. Hati-hati ta saja ngambekisa, sebab mengkai la mesera kita jumpa lau bersih ndai dengan regana pe laka merga ibasingan ta, mungkin pe la nukur. Kugakin sarana makana banci keleng ateta lau bersih. Laos min kita kubas ingan si mesera jumpa lau bersih. Ijay memakang ukarisit uga ergana lau Kepiken ibas dibatan jadikan doni endah. Ibas peken eden ingan manusia tading. Ipemalirna ijay laum belin. Janah laum belindai kencange pari eden nina laundai erbelah 4. Si pemena pisun gelarna maler engkeleweti negeri Hawila. Jana ijay nina melala emas rasi merim-merim bagai pe batu permata si meherga. Si peduakan maler kubas Gihon. Jana engkeleweti negeri Kus. Si petelukan kutigris maler arah timur negeri Asyur. Bagai pe si peempatkan ku Efrat. Jadi lau belin si ijadikan di batandai. Ipemalerna kubas 4 mata lau entah pe ku negeri. Sikin memang iakap Tuhan perlu lau ipapaler kuje. Erbelah 4 laundai. Seh maka nabanci pe negeri si membutuhkan ca. Erkecukupan. Subuk sinuan-sinuan. Rubia-rubia bagai pe manusia. Bancing geluh arah laundai. Adisinan ijay enda pe ngajari kita. Gelah na ula kai pe si ambeken kubas lau malir. Maun-maun dakam sampah si ambeken bas lau malir. Bau siakap i rumah ta entah kisat kita ngalari sen sampah. Makasih benteri kai pe kulau. Sebab siakap adi pemalir nang karikujo
labo aku baun makaris kalakah ngeja mungkin bagi ateta. Adina krina kita rukur bagi dungna kita kang pagi silati. Lau si kujesi yang beki sampandai adi ekin ngenca lau tawar ekam pagi idaur ulang dungna ekam dungna si inam. Makana terdilaulah krina pusuhta guna memelihara lau maler. Si kelengi ulakai PJC yang beki mau dakam si idah lau sunggal lumpamana endam lau pam si ipapaler ke rumahan dunina man panta adi sinen lau ndai lenga ipekena dakam tapi idaur ulang ciga kap ateta luka kita pang penginem saras mempridikan. Tapi ku JP siang beki sampah. Mungkin lit asuh-asuhan mate. Kisat kitang kubur kenca. Misi benterken berkuas. Adi bagai kapndu si terjadi. Ugama karidungna. Kebutuhan tanandangi lau bersih. Silit ibas dunia indah. Sebab nina dakam. Ibas penelitian tangkas ngayon si idah maka Indonesia indah pe iklewet ti lau lawit. Buen ngelau lawit asangken lau tawar. Mungkin penina iperkirakan 3% bongenca jumpa kita lau bersih. EP 1% si murah siakap ndat kenca. Selebihnya ibas kedalaman tanah simbages nakal. Maka banci kita jumpa lau bersih. Maka dana terpelihara ka ateta lau bersih silit ibas tanah dai. Labau ka banci si tek-teki batang kayu. Sebab na alulit na humus bagai batang kayu si melala tentu lit penyaringan lau bersih maka empeturah anak mata lau si banci ka adi ersada ia jadi lawit entah pe sungai lau maler banci dungna ikelola ka guna sumber lau bersih si banci ipake manusia. Senina rasturang sini kelengi Tuhan. Lah pedah lebendau. Daging kulan tenda pe melala kelau. Adinina iperkirakan dakam ibas otak tenda pe kurang lebih lau nalit 50%. Adi sempat kin otak enda kekurangan lau nina entah dehidrasi bansi ngekena kanker otak. Mata tenda pe dakam lau je cukup melala iban Tuhan. Mungkin peseh mencapai 75 ku 50%. Adi sempat mata tenda pe kurang launa, adi kerah mata edakam. Banci kang dungna kita sakit. Sebab ingat kami pernah ku daerah PI. Tupung sieli sekala anggota perpulungan ta dokter mata. Maka krina orang tua singgo metuan dai, tetes kena cairan ku matana. Kaya dokter ningku air mata nih. Sebab yang go kerah lau ibas matana nina. Adilang lampas karya pentang nina. Maka puji Tuhan, bujur si katakan mandi bata. Adi sedih kita tah meriah ukurta. Nak tak dengar lau ibas mata tanari. Berarti cukup dengar lau. Saja ulah kai pengandungkan no bagai. Ya, jaga keseimbangan nepe perlu kang. Tapi labo berarti adik kita ngandung tandana kita lah beriman. Tetap ngekita arkini teken mandi bata. Tapi tupung nak tak iluh tandai ijai menurikan karena keterbatasan. Ibas darah tenda pe komponen lau nina lit siwah 55%. Maka ian jurukan ngekita minum suwe ras berat badanta. Asakin berat daging te goyaturkan 3 liter lau si harus iinem kita. Sebab adi kurang si inem lau, darah tapi kurang lau, dungna terjadi pengentalan darah. Ginjal tapi banci sakit. Jantung tapi banci sakit. Kolesterol tapi banci nangki. Maka banci melala empeturah berbagai-bagai penyakit. Adi anak-anak bas bertin pedakam. Dakam bas lau ketua nahdai penampati iya. Sempat kapndu kerah. Bacikang anak sakit entah pe mate. Jadi artinya perlu kita ngukurkan kuga di bata ngukurkan kini ulin man banta karena kebutuhan lau bersih dai. Maka na ula kita sepele. Mungkin banci si tukur lau entah ibas ingan ta ikuta tambue lau
la ateta keleng. Senina rasturang sini kelengi Tuhan. Marilah kita ngergai lau bersih silite. Si konsumsi kalah lau bersih kubas daging kulanta. Maun-maun dakam rugi siakap nukur salau si makerga. Arkiteken kai mergah ateta. Padahal adi si inem lau bersih, si tuhu-tuhu berkualitas. Tentu menjamin kesehatan ta, menjamin daging kulanta, menjamin masa depan ta ibas geluh sehat. Makana ular kiteken erga sitik seh makana perkiraan kal kita guna muat lau si bersih. Nginem lau si bersih. Sebab penting kal manbanta kerina. Janah mungkin enda jadi koreksi manbanta. Sa gundari dakam gelas tapi dakam go mejarang enda si pake. Go pangen siakap minum lau aqua. Entah inemen si go ikemas. Sebab gampang. Lanai mesra ateta. Makan mon maun perban lali si tulis kenije gelar ta ibas botol aku andai ta ibas gelas aku andai dung nalanai si inget isempuna. Sisa setengah gelas ambeken. Entah sisa setengah botol ambeken. Maka tah perlu kange kita bagi adili perjumpaan-perjumpaan maka naula siang bekilau ine mentei baba spidol misurat kenje gelar ta. Melanai baci tertukar. Gelahnar tanggung jawab kita kerinang krikensa. Adi memang lasi baba umpamana spidol li sisa setengah ulamin terambakan kutong sampah. Baba ku rumah entah siramkan ku bunga. Gelahna bunga banci bersih. Atau si baba ku rumah adili asu-asu henta si man berenken rusur ina mena lau si bersih lau aku andai banci kasih bereken man bana. Gelah banci ia nginem lau si bersih. Senina rasturang sini kelengi Tuhan. Bagaimana pentingna lau yakap Tuhan maka ijadi kena lawe man banta. Kerina kita perlu mungkin orang tua arban peraturan i rumah. Karena kuga penggunaan lau. Ban peraturan na umpamana. Sepesiku kamar mandi, darat kamar mandi nari keran lau harus memate. Sanga ia kamar mandi ipegeluh na keran lau. Gelah isi kape kariku kamar mandi golit lau mandapetan. Darat ia kamar mandi nari mate kena ka keran lau. Gelah ula mambur-mambur jelawe isi pelar tanggung jawab guna pematesa. Enda anak-anak tak perlu ia jari kitik-kitik nari. Sebab ingat kami pernah kapan jahe susah ke lau. Maka nanuci pekulodah. Tengah berngemon-mon jam 12 jam sadang geluh lau, jem tampung lau. Maka pernah pengalaman resnande, lau nuci piringai pelaban siambekkan. Maka bilas satu kali bilas. Bilasan pertama ban siambekkan. Bilasan kedua ila kadere sebab untuk bilasan pertama kakari. Bilasan si petelu kenai, iban lau ngepel. Maka kama iban niram bunga. Sebab mesra lau. Adilah isiram bunga mate. Adilah ka isiram asu-asuhan entah ibre minem. Sebab li kama tupung si asu-asuhan pelihara orang tua kami. Maka lau sindai ka isiramkan saanina. Adina baselawe kita gundaring go erlajar tanggung jawab engkelola sanina. Engkelola perlu tendu pagi lakap ndut latih nak kuning. Saanggo kam terbiasa guna engkelola sa alu mahuli. Jadi manbanta pekrina senina rasturang sini kelengi Tuhan. Mari raduras kita engkelola lau maler silit ideh rumah ta, ideh jumata, entah pas lingkungan ta, ulas yang bekikai pekubas, si melkat, entah pai bangke, entah pe sampah, si kelengilah. Sebabna adi radu-raduras kita engkelengi lau kita si sehat. Maka ibas hari air sedunia. Ipersingeti kerina masyarakat di dunia enda. Maka keterbatasan air bersih sangat minim. Maka na ula ICP la emperdiate kenca ras ngerga kenca. Terdilo kita kerina anak-anak Tuhan. Guna engkelengi
lau bersih silit ibas inganta, gelahna alu mahuli dengan bertanggung jawab, banci si kelola dengan si katakan bujur mandi bata, sebab perkiteken lau bersih daima, maka kita sehat menjuah-juah. Maka kita pe krina ras krina tina padibata, banci pe geluh berdampingan, dengan pe tetap saling membutuhkan. Tuhan si masu-masu kita kerinana, terpuji gelar Tuhan, termulia gelar Tuhan, dengan ketuahan kita kerina, ibas ngasup makaikan kata dibata ibas kegeluhan ta si tep-tep wari. Amin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, mari ras-ras kita nikapkan persembahan ta, si pepulung persembahan ta, ras kita rendai muji Tuhan ibas kitab Denden nomor 420 ayat si pemenang. Mari ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Bujur isahkan kami man bandu Tuhan, sebab lid denga kesempatan kami, gunanehkan persembahan pengatakan bujur kami. Alau kendu dengan pasu-pasundulah. Bagai pekrina dahin si idahikan kami, adikam si masu-masusa, te kami, ialukan kami ulihna ibas kamnari. Ajari kami make kenca, gelarikutkan si sentudures peraten dupe, beluh kami kelolasa. Tuhan pasu-pasundu kami rasa isi jabu-jabu kami, gelang asup kami si keleng-kelengan, sia lemah-lemen salah, sia jara-jaren. Dengan pengasup kami tetap mendalankan pedahndu, gelana ibas situasi pandemi COVID endape, labene kini teken kami ras pengarapan kami, tapi man Tuhan saja kami tetap ernalem dengan erpengendes. O Bapa si mada kuasa, pasu-pasundu kerina kegeluhan ngawani perpulungan du, si sakit ibas kuasandu madan pinakitna, khususna kekelengan kami, nande karina berusi tepu. Bagai pe kekelengan kami naras Bapa Ari Barus, bagai pe kekelengan kami Bapak Angel Pinem. Rikut peras krina kekelengan kami orang tua kami, senina turang kami, si sakit i rumah ras i rumah sakit, ibas kuasandu pe banci ia sehat dengan mejuah-juah. Sebab lakap lid si metahat ibas kam, guna ngangkatkan dengan memulihkan secara sempurna kesehatanna. O Bapa si mada kuasa, ertutupi kami man bandu, kelah nakam tetap si masu-masu krina kemahandu, pandita pertua diaken ras emeritus, pengurus PJJ ras pengurus kategorial, bagai pe mudramen, rikut peras klasis bagai pe runggun. Dengan pe o Bapa, persiapan gereja andu guna arbahan sidang sinode, ibas pemasu-masundu, panitia sidang sinode, peserta sidang sinode, bagai pe mudramen, lalit alang abad kai peratur pagi kerina na perdalanan na menakan tanggal 15 se tanggal 10 walu. O Bapa si mada kuasa, kubas tandu pe iendesken kami, kerina kegeluhan bangsa ras negara kami. Ibas kuasandu, ibas pendistribusian vaksin banci pe idistribusikan alumuhuli, gelah na banci pe mata rantai penyebaran COVID enda, banci terpengadi. Pulahi kami Tuhan ibas pandemi COVID enda. O Bapa si mada kuasa, mindo kami perkuah atendu simbelin, gelah na kam si masu-masu kami kerina ngawani perpulungan du,
ibas arbagai-bagai kecibal geluh kami. Itanda indu kami kerina dengan ia tekndukai si terjadi man kami. Ibas kuasandu Tuhan, banci pe ialukan kami kemalaman nate, sirehna idur kamnari. Reh kami Tuhan ngendeskan kerina kegeluhan kami. Galana tetap ikelengi kami tina pandu, khususna ibas penggunaan air bersih. Lalu bagai Bapa, banci pe kami tetap ngeluh berdampingan, ras tinepa singgo i tetap kendu guna ikelengi, ijaga ras ipelihara kami. Endam Tuhan pertoton kami, reh kami ngendeskan kegeluhan kami man bandu. Ibas gelar anak nu Yesus Kristus, si tetap setia masu-masu kami. Reh kami ertoto man bandu, bagi sini ia jari Tuhan Yesus ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin. Rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup ibas wari senda enda. Alemi salah kami, bagi ialemi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percubaan, tapi ulangilah kami idur si ilat nari, sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Senina ras kurang sini kelengi Tuhan, salam semangat, salam sehat, salam tedah ate, man bandu krina, ijapa pekam. Kebak tinta go kadung bas paksa enda, jumpa kita perpulungan jabu-jabu bas minggu sir. Ibas pemasu-masu Tuhan lalit alang abad kaipe, bancika kita krina, ngikuti kebaktin perpulungan jabu-jabu. Tuhan si masu-masu kita krina, berjuang.